omukoro gwo kuziika omubiri gwa Nightingale Florence Mwesigye gwakorerwa omukayadin wa St James Cathedral the very Canon Venerable Reverend Nathan Bobs Mwesigye omulyanyabuhiche District Nebanda. mnonga atera kandi batera itawa tuyiro muri haremwe twashaka katubera strange igirugu okubambereza omusha gukushokera ka family na itegeko kiyashwiwe y'abamwana wanyu kandi y'abamawe kandi y'abakamdanyaza itwe no ko tureba abakuzarwa nabo munda akaturera yatwe and being the first born kandi nawe ari umwana w'umushiki akakora umurimo muhango habire naza kwa emiriro mu kituti yesterday kunereho bode ngwe I'm very sorry, forgive me, but it disorganized me mwene dali nyenda kusima mnoga kandi ogume ni wendo aroni ngwaha kore Miriam we are strong turukumwe burunji bwawe Kristo bugume bunshwekere batabaninye bareba babe nibo bakora ki bareba kandi ntekateka that indeed that the glory of the Lord has been manifested in this place. Obuntu kushendekereza omukyara wanje mbere ni mweta omusumu haramu SWT ekyo nkimanyisa abbreviation ya sweet akatoka kunurirwa so sweet egi ya Florence omusumu yanjye tikumanya neija kubita icyandetaha n'urukundo cyo nikirenga umushijogu n'umushira murungi kandi umushira murungi akashorera mukazi murungi kandi bayikiriza ikiragiro kiranga yatire bunda ruhanga no kurunda abantu kwakusasira ibibiroho byona kandi oburungi bwa Yesu ubwo mwana yanagamba bugume nimwe. Nightingale Florence Mwesigye yasaga abana bana ayiserwe endwara y'omutima akazarwa ebiro bina bikwizwa kana omwaka 2016 afire ebiro 9 bikwizwa 8 omwaka 2024 omujenzi mukama amechumura kirungi turi amushangayo Awa TV West ndi Senyomo Gideon Omuri Ibanda.